haje ko hagenda hasohoka amakuru y'uko hari abakoroneri bagera kuri batatu baba baguye mu mirwano yahuje inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tugenda tugaruka kuri iyi nkuru 5 kuri 5. Ese nibyo cyangwa se ni bimwe by'itangazamakuru? Byose mbigufitiye hano 5 kuri 5. Ndaza kuba ngenda ngaruka hano cyane ku bitero n'ubundi byahuzaga imitwe ya Red Tabara ndetse M23 na Twirwaneho. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba zabagabyo ibitero bikomeye cyane, zikaba zabambuye intwaro n'ibindi bikoresho cyane byifashishwa hano ku rugamba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byabereye byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho 5 kuri 5 muri aya makuru yacu. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku myigaragambyo yahuje abanyamurenge itaje kubigenda yakirwa neza. Ese ntiyakiriwe neza nande? Byose uraza kuba ugenda ubigarukaho 5 kuri 5. Turaza no kuba tugenda tugaruka ahangaha nkuko turaza kuba tugenda tubyinjiramo 5 kuri 5. Side Kivu mu gace ka Mwenga imirwano ikomeye ikaba yaje kuba igenda itangira muri iki gitondo, kandi ikaba yabereye mu duce twa Ntondo, Marundi, Muhi ndetse na Rweza hagati y'umutwe wa M23. Muri aka gace hakaba havugwa imodoka z'abasirikare zigera kuri 3 ndetse n'igifaru zaje kuba zigenda zitwikwa muri aka gace. Zatwikiyehe n'iz'abahe dore kari M23 nyine ihanganye n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza ko banyenda bigarukaho 5 kuri 5 mu makuru yacu agiye agezweho. Umutwe wa FDLR urwana no mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu numwe mu mitwe irimo abasize bakoze genocide yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Aba rero bakaba bari gutereningira muri ibi bice byose byafashwe n'inyeshyamba za M23. Aba ni bamwe mu bantu bakunze kuba bagenda bivugwa ko bakorana n'ingabo cyangwa se n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko maginga yangaya aho bigeze bikaba biri kuba bigenda byerekana yuko bari mu bice bikotorwa n'inyeshyamba za M23. Ukibaza ngo ese ibi birajyahe biragana? Turaza kuba tugenda tugaruka ahangaha. Umuyobozi wa MONUSCO James Sow nyuma yo gusura za Bukavu araza ko bagenda aca Igoma, aho yasuye yavuze iki? Byose ni hano 5 kuri 5. Ngira ngo nyaboneka nimba ari ubwa mbere ugeze hano mwandira like, kuko iyo ukanze like bituma ibigano byacu bigera kuri benshi, Google ikaduha recommendation. Nangira amakuru yacu reka nyahere hano ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mirwano ikomeye cyane. Reka mere hano muri Mwenga ni imirwano ikomeye, ikaba yari yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu munsi, cyane mu gitondo cya kare cyane. Imirwano ikaba yabereye mu gace ka Ntondo ndetse n'agace ka Murundi, Muhi ndetse na Rweza hagati ya M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi cyane ba Wazalendo bakaba baje kuba bagenda bambura imbunda zikomeye cyane n'amasasu byakoreshejwe. Amakuru akaba avuga ko aba ari abarwanyi b'inyeshyamba za M23 baje kuba bagenda bamburwa izi ntwaro, ndetse bamwe bakaba baje kuba bagenda batabwa muri yombi, nk'uko amakuru akomeza kuba agenda abigarukaho. Ku rundi ruhande amakuru atugeraho akaba avuga ko ubwo abarwanyi b'Abawazalendo bageragezaga kuba bagenda bataka muri aka gace, baje gukubita bikomeye cyane n'umutwe w'inyeshyamba za M23 hafi amasaha agera kuri 3. Aya masaha agera kuri 3 iyi mirwano ikaba yari iri hibera hano mu gace ka Luhi. Aka gace ka Muhi kamwe buduce kwaberebo imirwano nkuko naje kuba ngenda mivuga. Nagace kari karimo defense
ya sapoti y'umutwe w'inyeshyamba za M23, ari nacyo kintu cyaje kuba kigenda gituma haba imirwano ikomeye cyane. Aka ni kamwe mu gace kaje kuba kagenda gaterwa na Ngaruye Domitire, umwe mu basirikare bakomeye cyane ku ruhande rw'inyeshyamba za M23, wari waje kuba agenda akomera kuri aka gace kubera ko karimo platoon ya sapoti ikarinze ndetse n'ububiko bwa Mura, cyane cyane muri ibi bice bya za Mwenga nk'uko amakuru akomeza kuba agenda abivuga. Iyi ikaba ari nayo mpamvu rero yaje gutuma abarwanyi b'inyeshyamba za M23 baje kuba bagenda bihagararaho, ari nayo mpamvu igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'uru rubyiruko rw'abawazarendo byaje kuba bigenda bituma bibanda kuri aka gace. Aka ni kamwe mu duce tutigize tuberamo drone mu bindi bice zarashe, ariko hano muri kano gace ka Muhi nta drone zigize ziharasa, ahubwo habereye icyo bita battlecraft cyangwa se intambara yo ku butaka, aho barasanaga imbona nkubone bacagingana. Aha rero niho haje kugenda habera amarorerwa akomeye cyane, yaje gutuma abarwanyi b'abawazarendo bagera kuri 7 bose bahita bahasiga ubuzima, ndetse abarundi bagera kuri 2 barakomereka bikomeye cyane, ndetse n'undi musirikare umwe wa FARDC waje kubagenda ahasiga ubuzima. Ni mu gihe ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 bivuga ko platoon Sajeti yaje kubagenda agwa muri iyi mirwano, ndetse na section yose yaratwaye. Byumvikane ko hano mu nyeshyamba za M23 section igizwe n'abasirikare bagera kuri 11. 11. Ubundi mu busanzwe section hano ku isi muri rusange ibigizwe n'abasirikare 12 cyangwa se 11, nibajya bapfa kurenga abasirikare 12. Aba rero section yose iyi ikaba ari section ya platoon 1 muri Sikoyi yagendaga iba muri aka gace ka Muhi, yaje kubigenda ihura n'uru ruva gusenya rw'abawazarendo ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi kabivuga ko ari nayo yaje kubigenda ihura n'ibibazo bikomeye cyane, kubera ko bayambuye ububiko ndetse baranabutwika, bagenda banafata n'abandi abasirikare bagiye bahuza nabo bambuye mu bice hano byinshi bigiye bitandukanye byaha muri Mwenga. Maginga yangaye uba gace ka Murundi, Muhi na Rweja ndetse na Ntondo ni tumwe mu duce turi gukotororwa n'abarwanyi b'abawazarendo, ndetse baje no kuba bagenda bambura ibikoresho bigiye bitandukanye iki gisirikare cy'inyeshyamba za M23 ahangaha, nk'uko amakuru akomeza kuba agenda abitangaza kandi yakomeje kuba agenda abyemeza. Iyi ni imirwano iri gutera ingaruka zikomeye cyane ku baturage. Iyi mirwano ikaba ibaye nyuma y'amasezerano ari kubagenda asinywa ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi hari icyizere cyari cyaratangiye kugaruka ku bijyanye n'agahenge hagati y'impande zihanganye hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ni ibikorwa bya gisirikare byongeye kugenda byubura bifata indi ntera, bikomeza guteza impungenge ku mutekano muke w'abaturage hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uko amakuru aturuka mu bice bitandukanye by'intara za Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru agaragaza ko ingabo za M23 n'ingabo za Barundi ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'indi mitwe yose zaje kuba zigenda zirwana mu bitero bikomeye cyane, zaje kuba zigenda ziterwamo n'abarwanyi b'inyeshyamba bya M23. Ibi bikaba byakoreshejwemo intwaro ziremereye ndetse nizoroheje cyane. Abapilote drone bibasira cyane cyane mu duce turimo amadifesa agiye atandukanye y'abarwanyi ba FARDC. Nkwibutse ko izi nyeshyamba za M23 ni zimwe mu nyeshyamba zifite amadrone ziri kuba zigenda zikoresha hano ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari nayo mpamvu ubona yuko cyane cyane ahangaha
imirwano iragoye ko yabasha kuba yagenda ihagarara, kubera ko yaba uruhande rwa leta ntirushaka kurekura, yaba inyeshyamba za M23 nazo ntizishaka kurekura. Nubwo ibi byabaga, umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka akaba yatangaje ko ibi bitero byatangiye mu rukerera rwo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kane, aho yavuze ko byibasiye by'umwihariko uduce turimo inkambi zabo ndetse n'abaturage nk'ibisanzwe n'ubundi. Akaba yashimangiye ko ibikorwa nk'ibi bigaragaza ko agahenge kari kamaze kumvikanwaho katubahirijwe. Ashinja leta ya Kinshasa gukomeza inzira y'intambara aho gushyira imbere y'ibiganiro by'amahoro. Ku rundi ruhande, leta ya Kinshasa ntiratangaza mu byo baje kuba bagenda bayishinja, cyane cyane ku ruhande rw'inyeshyamba za M23, dore ko iyi leta yo idasiba no kubigenda ivuga ko ari ingabo z'u Rwanda zaje kuba zigenda zibatera anga mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bakomeza kuba bagenda babitangaza. Ni mu gihe mu yandi makuru kandi umutwe wa FDLR ubarizwa muri parike ya Virunga ndetse no muri Nyiragongo, aha ni tumwe mu duce turi mu birindiro cyangwa se turi mu maboko y'inyeshyamba za M23. Aba ni abagabo basize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, nyuma yo guhekura igihugu baje kwerekeza mu mashyamba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba rero baramaze kuba bagenda bagera mu bice bikotorerwa n'inyeshyamba za M23, kwibaza ngo se izi nyeshyamba ko zavugaga ko ziri gukotorora umutekano, gute umutwe wa FDLR wabasha kuba wabagerana iyo ntibabimenye? Iki kikaba ikibazo gikomeye cyane rero, cyerekana yuko aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 ibijyanye n'umutekano ari baringa kuri bo, ahubwo ari ukujijisha abaturage ndetse no kuba bagenda babayobya. Aba rero bakaba bari gutereningirwa ahangaha muri za Virunga, nk'uko nakomeje kuba ngenda ambitangaza, cyane cyane ni hano hafi na Goma. Aya makuru kandi tukaba twamenye ko aba basore bose bakubudutse mu duce dutandukanye, bamwe baturutse mu mujyi wa Goma mu nkengero zayo, abandi baturuka mu bice bya Masisi ndetse na Rucuro. Umubare w'abari gutozwa bivugwa ko ari ababarirwa mu bihumbi 200. Mu minsi yashize ubwo FDLR yari ivuye kurukita abasore muri Masisi, M23 yatabariye igihe ubwo ngo yamenyaga umugambi uwo ari wo wose wuko bagiye kuba bagenda binjira muri iyi parike, ubundi bagafatanya kuba bagenda barwanya uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 rwana no ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ngushimire nyaboneka nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe kandi tujye tubana 5 kuri 5.